dešavanjima. Dosta vas sigurno planira odlazak na more ili jednostavno odlazak na jezero, odlazak na bazen, uglavnom bilo koji vid osvježenja ovim toplim danima. Ne znam kako vi opstajete, ali ovo je katastrofa, lijepa klima. Ja dugo nisam bila na moru, tako da mi je ovaj odlazak na godišnji odmor baš po svemu nečemu poseban. Ovih dana sam baš skupljala onako stvari koje ću popakovati sa sobom ponijeti na more. To su stvari od krema sa zaštitnim faktorom do odjevnih predmeta. U toku te moje potrage za nekim najbitnijim stvarima za ponijeti na godišnji odmor, odnosno na more, tako da sam došla na ideju da snimim ove osnovne stvari koje ću ja ponijeti sa sobom na godišnji odmor, odnosno na more, i možda će vama biti od koristi jer dosta vas sigurno se sad sprema za odlazak na more, pa da vidimo, možda vam neku ideju dam da nešto sa sobom ponesete što do sad niste. Planiram nikakvu dekorativu pokazivati, ni odjevne predmete, nego čisto onako neke summer essentials, odnosno essentials za vaš vacation i druge engleske izraze. Ja ću početi od lica, to je Bokasi serum koji ću ponijeti sa sobom čisto zato što on jako prirodan proizvod, a mene često ta kombinacija mora i sunca totalno iziritira, odnosno iritira mi kožu, ne iritira mi srce, samo kožu. Tako da sam uzela nešto na prirodnoj bazi što mi je provjereno, što sam već duže vrijeme koristila, to je dakle Bokasi serum. Njega ću nanositi najvjerojatnije čisto navečer pred izlazak, pred puder. Naredna stvar za lice i za tijelo, općenito za kožu, je naravno moj Pantenol bez kojeg nigdje ne idem. Zaista nigdje, ni na zimovanje, ni na ljetovanje, po kući kad sam. Dakle, Pantenol, ja sam već pričala, ovo je nevjerojatno dobra stvar, 2,5 marke u svakoj apoteci. Uglavnom, ovo obavezno imajte u svom domu, bilo da imate djecu, bilo da ste sami, bilo da imate kućne ljubimce, nebitno, za sve ovo valja. Ovo je zapravo provitamin unutra koji se u koži pretvara u vitamin i pospješuje, dakle, regeneraciju kože. A obzirom da idemo na more, gdje će koža biti dehidratizirana totalno, onda vam je ovo prijeko potrebno. Ili u slučaju da se neko ozlijedi, možete na ranu nanijeti i tako spriječiti nastanak ožiljka ili jednostavno umanjiti taj ožiljak. Naravno, koristit ću je navečer u obliku maske nakon što završim sa plažom i sa suncem. Moja koža će ostati dehidratizirana, tako da ću ovaj debeli sloj Pantenola nanijeti na svoju kožu i time iskoristiti Pantenol kao jedan vid maske i ujutro ću je naravno skinuti sa sebe. Dakle, ovo je topla preporuka bilo gdje da krenete. Naredna stvar također za lice jeste ovo jojoba ulje. S ovim se prvi put susrećem, iskreno nisam još probala, čuvam ga nekako za more. Dođe vam čisto jojoba ulje u obliku ampula, kako vidite. Na mom blogu ćete više informacija dobiti, naravno fotografije, u sklopu blog posta naravno kao i uvijek. Dođu vam ampulce, ja sam ih kupila za 11 ili 12 maraka, ja se vam slagat, u ex-merkatoru, odnosno u Konzumu. Dakle, radi se o totalno prirodnoj njezi, jojoba ulje za njegu kože. Proizvođač je neka egipatska farmaceutska industrija, tako piše, u Aleksandriji. 20 twist of ampula, 250 mg ulja jojobe. Sastav, jako bitno, sastav proizvoda je jojoba ulje i to je to. Znači, apsolutno samo jojoba ulje. Jojoba ulje njeguje i štiti kožu od isušivanja, čak i jaki antioksidant. Zašto toliko preparata za hidrataciju kože? Zato što poznajem veoma dobro svoju kožu i njene reakcije na kombinaciju sunca i mora. Dakle, stvarno se jako koža lica, naročito vrata i dekoltea mi se sasuši. I da bi izbjegla maksimalnu dehidrataciju, odnosno da bi maksimalno povećala hidrataciju mojoj koži, ja ću koristiti ovo jojoba ulje tako što ću svaku noć ili svaku drugu, vidjet ću po potrebi. Koristit ću također u obliku maske, dakle za kožu lica, vrat i dekolte. Lice, vrat i dekolte, tu imate tako jako tanku i mekanu kožu. Tako da ću ovo jojoba ulje koristiti za ta područja. Mogu vam ukratko pročitati da vidimo šta ovdje piše. Dakle, dobijete uputstvo uz jojoba ulje. Zanimljiva je činjenica da jojoba zapravo nije ulje, nego takozvani ester voska.
Od svih spojiva u prirodi, ovaj ester voska je najsličniji ulju ljudske kože, odnosno sebum. Smatra se da nanošenje jojobe na kožu može prevariti kožu da misli da proizvodi dovoljno ulja, te time ona uravnotežuje proizvodnju ulja, čineći kožu savršenom za njegu protiv starenja. Za rashod masnih okluzivnih materijala kao što su vazelin, mineralna ulja i neki proizvod od lanolina, jojoba pruža potpuno neljepljivo, nemasno i suho omekšavanje kože. Ovo će biti provjereno od strane Manijane, ja ću vama naravno javiti. Prirodna jojoba služi kao izvrstan hidratantni agens s iznimnim svojstvom razmazivanja i vlaženja i ostavlja bogat, prašnost, nemastan ošaj na koži, usporavajući gubitak vode i pojačavajući elastičnost i mekoć kože. Dodatak vitamina A preparat smanjuje bore i tamne brlje. Vitamin E sprečava sušenje kože. Navečer nanijeti na lice i vrat. Dakle, to ću da radim na moru. Isprobat ću je ove godine na moru i ja ću vama naravno javiti da li ovo fercera. A mi sada prijeđemo na tijelo. Dakle, za tijelo ću koristiti ovaj Virgin Coconut Oil od Marte Tilar, Devi's Free Spa. Ovaj dosvijem ste mogli vidjeti u onom mom prvom unboxing videu ove Devi's Free Spa kutije Beauty Box Studia Prestige. Pošto on prirodan proizvod, nanošu ga na kožu navečer i mislim da je ovo sasvim dovoljna hidratacija za kožu, budući da po danu koristim jako hidratantno ulje za tijelo. Naredna stvar jeste bekutan ulje za njegu dječje kože zapravo. Ja bekutan koristim zato što je najjeftiniji i bio je na akciji, mislim u CM-u 2,5 marke, tako nešto. Ovo ulje ću koristiti samo za noge, znate želite sjajne noge kada obučete neku haljenicu, suknicu, tako da tik pred polazak začas nameljam ovo ulje na po mogućnosti mokru kožu, a primijetila sam da ovo ulje ne upije toliko. Nema veze, to meni baš odgovara jer dobijem sjajne noge od njega. Naredne dvije stvari za tijelo su ove, a to je You Are Gold Balea, sigurno ste ga viđali u DM-u, ja mislim da oko 5 maraka. Ovo je body lotion sa zlatnim šimerom. Dakle, ovo je ono jako lagano, ukoliko želite lagan sjaj, dakle ovo će dobro doći. A ukoliko želite malo jači sjaj, tu je body lotion Luminizing od H&M-a sa mirisom kokosa i vanilije. Sad ću vam pokazati kako on izgleda, dakle ovo je. Ovo vam je zapravo kao iluminator za kožu, vidite. Jako lijepo izgleda na koži, ovo nevjerojatno da nekakav lijep bačinast sjaj koži, stvarno lijepo. Ovo je pokušaj tetovaže, ona je flešta tu. Nije mi uspjelo. Što se tiče Balea je ovako dosta blaži i on se puno manje vidi na koži. Njega nosim čisto da ga potrošim jer mi već dugo stoji ovdje po kući. Što se tiče iluminatora, odnosno sjajeva za tijelo, već sam vam spomenula Body Splash Cream Caramel, on je presladak, osim što je bočica super, pravo lijepo sija na koži, dakle vidite kako lijepo sija, baš je sladak. I ovog dugo nisam spomenula, ovo je iz Douglasa, kad sam bila u Douglasu, vidite, jao. On je tako nježan, ovo je zapravo puder koji izbacuje zajedno sa sobom i miris i ove šljokice, koža prelijepo izgleda s njim. On je onako hardcore šljokice, ono nova godina šljokice, baš je lijep. Što se tiče krema sa zaštitnim faktorom, tu ću koristiti Avonovo Sun nešto. To je kremca za lice sa zaštitnim faktorom 30. Što se tiče krema sa zaštitnim faktorom za tijelo, koristim obično DM-ovu i to najčešće za kids, zato što je to obično senzitiv i hipo alergeni proizvod, tako da neće doći do dodatnih nekih iritacija od sunca i slane vode. Međutim, dakle, to nisam kupila, to ću sutra obaviti u DM-u, pa najvjerojatnije da ću uzeti za tijelo naravno 30 faktor, ali sam pored toga još uzela Evelyn. Jedan sam dobila na poklon slučajno, a jedan sam sebi kupila. Dakle, riječ je o Evelynovom ulju Sun Care sa zaštitnim faktorom 10 i sa zaštitnim faktorom 15. Ovi proizvod za pospješivanje tamnjenja kože su u zadnje vrijeme nekako kod nas u punom cvatu, vidim, spominju se od afroditne marmelade, biobazne marmelade do Evelynovih ulja. Dakle, ovo su proizvodi kod mene sa zaštitnim faktorom, međutim, vi njih kad nanesete, dakle, oni su sa beta karotenom koji pospješuje tamnjenje, automatski, dakle,
ovo bi trebalo da pospješuje tamnjenje i da dobijete nekako intenzivniju boju, odnosno intenzivniji ten, malo brže da ten dobijete. Ovi proizvodi su također zaslužni zato da vam boja što duže i ostane na vašoj koži. Ja ću naravno probat, 1000 nekih recenzija sam pročitala, kažu da je stvarno fenomenalno, kažu da stvarno brže tamnite i kažu da stvarno se boja tena zadržava malo duže na koži. Tako da ću ja probat pa da znate za iduću godinu. Od gelova za tuširanje ja sam izabrala ovo afroditno sa kokosom, naravno nekako mi uvijek more ide uz miris kokosa. Valjda kad sam bila mala, moja mama očito kupovala kreme za sunčanje sa mirisom kokosa, pa mi nekako uvijek kokos podsjeća na more. Dakle, na moru meni je obavezan kokos i svi proizvodi od kokosa i sad taj miris kokosa, ja sam se odlučila za Afroditijin gel za tuširanje. On je bez parabena, parafina i silikona, tako da je super za kožu i bio je naravno na akciji, tako da sam njega uzela i lijepo miriše. Što se tiče njege kose, tu sam odabrala ovako par stvari. Prvo će se naći ovdje kod mene Rudi Hadisurbarno, ako sam dobro ponovno izgovorila, ovo arganovo ulje sa narom. Također prirodan proizvod i mogli ste također vidjeti u sklopu onog unboxinga, prvi Beauty Prestige Beauty Boxa. Ispostavilo se da mi jako dobro odgovara, a pošto je ovako skroz malo, a ovo vam može biti za jedno 3 nanošenja, ono se nanosi na čistu kosu, dakle prvo operete kosu, nanesete ovo hranjivo ulje na tjeme i onda ostavite nekih 10-15 minuta i onda isperem. Inače koristim ulje Ricinsa od Pharmamid, odlično savršenstvo za vlasište, međutim vidite kako je težak, ovo je staklena boca i ogroman i da njega ne bi nosila, definitivno odlična zamjena je ovo arganovo ulje. Za kosu dodatno mi je potreban, osim standardno regeneratora, neću vam sad prikazivati regenerator, nekako se to podrazumijeva, svaka žena nosi regenerator, ali dodatno na regenerator Čejčovo Balea ulje, to vam je kao tipa silikonsko ulje, neko ko je koristio klas sigurno se snaći s ovim. Njega isključivo koristim odavde do dna, to jest na vrhove, radi lakšeg iščešljavanja, baš zato što sam čitav dan izložena sunčevim zrakama. Spoj vode i soli nikako nije ok za moju kosu, bit će jako osušena, pa čisto da je mogu lakše raščešljati. Ovo se ne ispire, stavite na vrhove kose i to je to, kosa ne ostaje masna od njega, a jako brzo raščešljate vrhove. Tako da ovo super stvar za sve koji imaju suhe vrhove. Još nešto, obzirom da ću nositi Figaro i da se nadam da ću moći vaca uvijati kosi po onoj vrućinu, obavezno moj Sajos zaštita od toplote. Sigurno dosta vas koristi peglu za kosu ili Figaro je ovo odlična stvar, štiti kosu od toplote. Ja ga otprilike nanesem odavde pa sve do vrhova kose i onda prođem češljom kroz kosu i nakon toga onda uvijam kosu i kao ovo bi trebalo da štiti kosu od toplote. Imam još dvije random stvari, a to su plasteri. Ovo su plasteri koji se capare. Dakle, uzmete makaze i odsjećate koliko vam je potrebno. Pa ne daj Bože, ukoliko bude potrebno, da se nađe i plaster. Još jedna ovako random stvar, poprilično, a to su ovi plasteri za komarce, odnosno plasteri protiv komaraca. Ja sam dosta koristila Altan sprej, međutim Altan sprej mi nimalo nije praktičan zato što navečer on traje kod mene iskreno jedno 2-3 sata. Poslije toga mene komarci i dalje ujedaju, a mene kad komarac ujede to nije ujed komarca, to je ujed neke velike životinje, ujed konja bude. Dakle, to otakne ogromno bude, očito sam alergična, koju većina ljudi na ujed komarca. Dakle, Altan mi nimalo nije praktičan, prvo što djeluje neka 2-3 sata, a ja spavam barem 8 sati. Druga stvar je što ujutru, što budem slipava od njega i ne želim to na svom tijelu i ujutro prije odlaska na plažu ja moram prvo se stuširam, što mi dodatni gubitak vremena, tako da sam ovog puta pronašla u DM-u. U ovom jednom pakovanju dođe 2 komada za marku 20, pa sam kontala hajde da probam. Uglavnom ovo je kao 100% prirodna zaštita od komarca tijekom 72 sata.
Sadrži prirodne mirise koji učinkovito i dugotrajno odbijaju komarce i insekte. Flasteri imaju samoljepljivu traku koja omogućava da flaster ostaje čvrsto zalijepljen na raznim mjestima. Što znači vi njega ne lijepite za sebe, nego ga lijepite na nešto okolo, na lampu, na krevet. Ja ću ga najvjerojatnije na krevet zalijepiti. Dakle, možete ga koristiti na otvorenom i zatvorenom prostoru, možete ga nalijepiti i na odjeću, obuću, krevet, radni stol i slično. I to bi to bilo. Maramce, naravno, tu su moje domaći proizvodi i vlažne maramce, Pure and Sensitive. Izabrala sam njih, da baš njih ponesem na more, baš zato što su oni sensitive, dakle ne želim dodatne iritacije jer nošu ovo i sa sobom i na plažu i vi znate koliko parfem i sa suncem nimalo nije dobra kombinacija, pa sam uzela nešto što je maksimalno sensitive i hipoalergeni proizvod. Još jedna apsolutno random stvar je ovo staklo za mobitel. Njega sam naručila preko eBaya, kako vidite, jako tanko staklo da stavim preko telefona. Vidite, ja imam kod sebe foliju, međutim ona nije dovoljno sva izgrebana, a ja ću sad uzeti ovo staklo i nalijepiti ga preko mobitela, čisto da bi spriječila grebanje displeja na plaži. Još jedna stvar, to su lekovi, ovo bi bila moja skromna korpica s lekovima. Recimo ja ću neke naravno izabrati neke happy summerish colors, a to će biti recimo ovaj Magic Effects, Mineral Crush od Avona, potom ovaj Mintani, pa onda imamo Debra sličan Avonovom, prelijep je, baš je ubio se za ljeto. Ja volim na plažu da meckam nokte, tako da će par sa mnom ići. I ono što bi svakom preporučila jeste Essence of Top Coat, The Gel. Ja sam vama već rekla da moj manikir više ne prolazi bez Essence-ovog Top Coata. Njega jednostavno lakirate preko vašeg laka na noktima da spriječite brzo runjenje laka sa nokti, naročito ukoliko ste na plaži i igrate se s pijeskom, runjite vaš lak, pa je čisto da što duže traje. Ja mislim da sam vam upravo sve pokazala, nadam se da ste dobili pokoju ideju šta sebi nabaviti ukoliko već niste otišli na more. Još jednu stvar jedino imam, a to su ove tetovažice, ovo ste već vidjeli, ovo je bio jedan pokušaj, nisam dovoljno dugo držala. Stiglo mi je još tetovažica, kako vidite prelijepe su. Imate različite oblike i dezene, baš mi se sviđa, imate i srebrne i zlatne. Njih sam naručila sa eBaya, mogu vam ostaviti link u blog postu, uglavnom i one idu sa mnom, eto totalno random stvar. Nadam se da ste uživale u videu, hvala vam na gledanju i nadam se iskreno da ste dobili neku ideju šta ponijeti na more ukoliko već niste otišli. I nadam se da vam je pomogao ovaj klip da dobijete neku ideju ukoliko niste recimo znala za flastere za komarce, sad znate. I naravno dosta ovih spomenutih proizvoda, preparata, što već ja nisam koristila, tako da ću ih koristeći i istestirati i naravno bit će post šta valja, šta ne od ovih mojih nekih summer vacation essentials. Ljubim vas puno, do idućeg gledanja.